ain't no confusion. What I did on that stage. Tyron Phyllips uri una mashudu vhukuma o kona u guda zwinzhi kha vhutsila na vhukoni ha munna wa vhane Ramuzika Kiernan Forbes a divheaho nga ḽa AKA. Uyu muimbi ane a kha ḓi tou vha muswa vhukuma uri Forbes o mu tsivhudza kha zwinzhi u vhuya u swika hune a vha hone ṋamusi sa ramuzikavho ane a vha na bvumo. Without him and Tshepho Mtwana and the team, this could never have happened, especially me being from Steinkopf, which is a little town in the Northern Cape, Namakwa, and you really get to see the chance that an artist from here gets out of here and actually make it out there. Forbes o shumisana na vha Northern Cape Talent Expo. Ndi henefho he ava a tshi kona u topola vhaimbi vhane vha kha ḓi tou vha vhaswa u fana na Phyllips. Although I'm deeply saddened by AKA's passing, I can definitely say the urge, the hunger, the drive to make this work has now been quadrupled, and we are never going to stop working. Phyllips wa miṅwaha ya 23 uri Forbes ha mutshileli kha zwi a kona u mutopola a tshi kha ḓi tou bva kha vhupo ha mahayani ha Steinkopf he zwa sia ena tshikhala tsha u kanzwa vhathu nga muzika wawe.